اف یەک ji taxên bajarê Hesekê ye got bi navê Edahyê tê naskirin. Taxa got ji zêdeyî 40 salî ve hatiye avakirin, tu xizmetguzarî lê peyda nabe. Welatî gazinan ji tunebûn û kêmbûna av û elektrîkê li ser dirêjahiya salê dikin. Herûha kolanên taxê bi temamî neqîrkirîne. نانا أب حالي ما قش تعبانة. أب قش جيراني ما قش تعبانة. خاني كري و ترهابيني بي آبتني. لو مالا جيراني ما خزانة كي كري بحزار كي بيستي وفقير. وضعي تاقي كيمانية قال لك يعني جبستاني صحافك هبه من كارن الا من راجني دي ام تشارز لام راجني درك حطاني سلزفتي قلني فتي دواره سرحت حطاني قوم موي صحافي خو بجرينجي نخشاوي جيت اختور وضعي قال لك يعني قال لك سيء قال لك اواويتني انا ابو هافين يعني الجوده باعتبار الجوده جيراني ما افكرين طه یê 58 salî yek ji nişticiyên taxa Edahyê ye. Gazinan ji rewşa taxê dike û dibêje. Got ji heyama 20 salan ve dema golê taxê bicih bû û tanûha tu guhertin çê nebûye û tu xizmetguzarî jî nehatine pêşkêşkirin. حري زحمة آبه وآد دواء كهربائي وآد سيا مثلا فقير ايجي شهيد دانينه ايجي فقير ايجي نكان خودي بكن هم دخوازن جار كي آلي كاريك هم دخوازن آبك هم دخوازن حمل تشتي وقفة عالمي امشي دخوازن امشي بسر ريدن جاي كفن Heftê ji sedî ji xizmetguzariyê lê taxên Rojhilatî bajarê Hesekê peyda nabin. Mîna taxa Edahyê got di hefteyê de bi tenê rojekê av dikhêjî de. Hevserokê Encûmena Navçeya Taxên Rojhilatî Bajêr dibêje got wan di salê dawî de toreya rêgaran ava kir û niha ew bi tenê li ser qîrkirina rêyên sereke lê taxên Rojhilatî Hesekê kar dikin. يعني هر منطقة شن شارع وجه بيزفت كرنج شارع سركة إيه باجار بفدو بقريد بيتر جملات اللازمة شبرق شارع وقت مجو سري سدي حشتي وتكاري بينولجي قش خرابية شبو ولو عند بين برمة بفرها هدي أم مخازن يعني تشري قمزان بين فرز أم ويا بكن وسركة ضاحية جي أنا بروجرام ديه ددم بيش ده أم كارم جوارج تشتكي بكن Xelkên vê taxê dibêjin got di dema rejîmê de ev tax di heman prizgirêkan de derbas dibû ji ber got ew ji dervî plana rêxistinî ya rejîmê bû. Ev pirs ta roja îro û di dema rêveberiya Xweser hîn berdewam dibe bo heman sedemê. û ev yek bêhêvîtiyekê li cem xelkê çê dike. Lava Esad, Kurdistan 24 bajarê Hesekê.